Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Većina ljudi zna da muzika na različite načine utječe na procese u mozgu, aktivirajući prvenstveno centre koji su zaslužni za obradu tonova. Također, utječe na raspoloženje, daje energiju ili nas pak opušta. Međutim, muzika austrijskog majstora na moždane procese djeluje na jedan sasvim drugačiji način. Muzika salzburškog genija dokazano poboljšava koncentraciju, zagrijava vijuge i stimulira mozak. Ta je pojava poznata pod nazivom Mozartov efekt. Fizičar i neurobiolog George Bernard Shaw primijetio je da se slušanje Mozartove muzike poboljšava sposobnost razmišljanja, pa je proveo pokus kojim je ispitivao koji su dijelovi mozga aktivirani u trenutku kad muzika dospije u uho. Nalazi su pokazali da je Mozartova muzika izuzetak, budući da se glasnoća tona u njegovim dijelima izmjenjuje u razmaku od tačno 30 sekundi, što je jednako uzorku moždanih valova. Upravo zbog toga sinhroniziraju se lijeva i desna polovica mozga, što dovodi do opuštanja, poboljšanja koncentracije i sposobnosti razmišljanja. Na taj način Mozartova muzika pomaže zagrijati mozak te pomaže određenim složenim neuronskim obrascima koji sudjeluju u višim moždanim aktivnostima, kao što su matematika i šah, utvrdio je Shaw. Zaključak je jasan. Prije učenja uživajte u Mozartovim remek djelima.